На нашей сцене замечательная звездочка из Республики Татарстан, наша гордость, участница телепроекта «Голос дети» на Первом канале Саида Мухамедзянова, друзья. И прямо сейчас состоится премьера песни «Кышларга болашактан килми китесе». Так называется эта песня. Саида Мухамеджанова, «Кышлал кышлар». Balaşak Kübelekle gülle balaşağım Günelimde mende kalaşak Balaşaktan gelmi gidesim Sağınırmın gerber irdesin Engeyimnin dağları ingen Sanduğaşlı bağış şişmesin Can jığısın bir gen gazisen key iman nurun salgan etiyen Bəxt bakşasında şeşke ata balaşağım bir gen nazgülüm Balaşaktan gelmi gidesim Sağınırmın gerber irdesin Engeyimnin dağları ingen Sanduğaşlı bağış şişmesin Balaşakның бәхет мизгелләре Тәқиялар үргән туғайым Күңел гөлләремнең тажларында Сайрап торыр хәтер тургайым Balaşaktan gelmi gidesim Sağınırmın gerber irdesin Engeyimnin dağları ingen Sanduğaşlı bağış şişmesin Engeyimnin dağları ingen Sanduğaşlı bağış